Mai au nisi ni o tātou reporti o mwhaiana tu whaatasia e lau Radio Samoa. O ana nafi le no fuanga e whaatali ai no fuaafi I Ellerslie na lipotia mai ai le whaafefe e nisi o tangata se to ono o se tamaitai ma whaoa ni ana mea tō tino au le isola e se le tamaitai mai le no fuanga na whaamata uina ai o ia. Ma o leo watu ina antuai se tano sanga leo I le na afia ina I o ane e whailoa le mea tonu na tupu ilo lato ofisa. Ta ua le sui o le ofisa leo le saatini ya Tim Roberts. E tu sai o le itu lai lua le Aoauli ana nafi na vili atuai leo e se tasio le au whainga luenga a le Auckland Transport. Na ia mol mawina leo se whainga. Na wa aia e lea sui o le AT ne itangata o tau mawhai e whaafefe sia tamaitai ma o lato whaoa ma ave ana mea tō tino. Ma ia wa aia I loa le tamaitai wa sola ese ini fōlinga matua maafatia. Na mawhai o na maua I mea pue ata I lato e to ono, a o anga I atu I se no foafia nga I Newmarket, ma e tau nu atu I ai ua whaatali mai leo matau fia I loa I lato. Ua moli ai nei se tamaitai e sful warto sanga le matua I le molianga o le ngaoi, ma o le aso lea na whaatulanga ai e tu la I lumo le whamsino nga whaitu malo au kilani. O le isi to alima na avatu le vaenga o le Police Youth Aid. Ai o loo mana nao leo e fia tala no atu le tamaitai na fia ile nei o sfainga. Ina ia mauti no o malolo ina le lei o ia, ma whailo atu wai o loo iai nisi o fisoswani e maua mo ia. O le whamtale ina o lea tamaitai e whaapea sa ia ofu ina o se ofu whaipu lou lanu efu po o se hoodie, ma o loo tu si ai le logo o le NASA I le pito I luma o le ofu. Ma ua whautua ina ai so se tasi o lo si la fia whaamtalanga I tūlanga o lea whaalavlavi ina ia vawe whaasota I atu le tasi o 5 ma tau atu le numero le mta upu po le case 2-3-5-5. Inisio tala o le lungali au kilani e lau I loa la pisinisi whaifale ainga ua poloka nei I Dubai au li potia mai ale tāpuni o malaiva lele I le antunu ono tūlanga la matia I whitaua inga o lo whelelei solo ai pomu I lungo le ea I le taua Amerika Israelu ma le malo I Iran. O Sid Machand Sharawat o looi I Dubai moa la ngā luenga ma sa tatau ona whelelei ese mai ma Dubai I le asunga fua o ana na filea ina ia amata le lata mirsanga sa fufue whaasolo I tutono intia sa ili ma whaataitai tu ainga o tofo kuka ese. Ta ue chant na la maua se fe autus tu sia po se text wha ilo I le vailuang o le po le aso sa. Muli ane na la wha alongo ina I loa le papa o pomu. E malama ane le tae ao e maua le tala o wha leanga ina le malaiva a lele I pomu. Ta ue Sid e iai foi se isi wha le talima lo I le ai na liputi ane ua wha atama ia foi. Ma o se wa ainga wala ngona I le fefe ma le matau tele. Whaalia e le nei ulngali, ua tele ina le ai nisi o whewa I lungo awala, ona ua nonofo le toa tele o tangata I totonu o lato whale. O se taimi mua le nei ufia ngai e le nei ulngali I masewa ainga whaapea, ua matua tāpunia ato aise atu nuu, ona o se tawa. Ua uma ona le stala atu whaamaumaunga o le nei ulngali I le upenga ta whailangi ale malo New Zealand, le Safe Travel website. Ai le taimi o le nei li poti, ele I maua ane se o la fiso ta inga tu sao masui o le ofisa. E whainga tā ona maua ni whaamtalanga maumau tutu, ona o le wha o ngā ina, o le ngangana peritania I tala I vai whanua le atunu. O le e tele ino la whaalongolongo I reporti, anisi o atunu o ma li poti lungo o penga tu whailangi. O le popo lenga I sia ungali I New Zealand e le o ilo po a whea se taimi e mawhai ai o na toi o e se mai. O lo o I nei pea le whanau o le nei ungali I, mana tā ua Chand Sharawat, le whainga tā tele o le tau mawhai e wha malama si o la whanau le tūlanga ua iai. Ai mo le temi nei o le a wha ataritali pea I Dubai se I o ina toi a mata o na whele leiva a lele, a wā o lo o wha pena foi o na tā puni malaiva a lele, ai si atunu tua oi. Mai tala mulmule o le tai au nei na whaamatu u whaalawa I tele mai ai I tua le lipoti. A le fōma I e whaia tā o tonga I maliu lilo po le coroner. O lo tā ua ai o le whaalavlawe ma tau tia tau tā vale lea na maliliu ai ni ali I Samoa se to tolu. Ma o ai le onga maftianga yo lātou ai ngai New Zealand nei whaape I Samoa. O se whaalawe sa tatau o na mawhai o na alofia.
Pe ana whaapea sa whausia lelei pāpuipui ia e vai lua ai le o ngā tutonu o le awala tele tu sae ma whaatūlanganga mo le puipui ngō saunga le mū. Whamanino e le coroner ia Alison Mills i lana reporti. Na te whautua ina le tatau ia i lato o loo iai le pūlenga o mata au pūtau i awala. O na avele lato whaamua i le toisuia uma o pāpuipui ia o loo iai i awala sasao. O pālava nei na whaia mai le vaitau o le tasi iwa o. Ai wa tatau ona suia i tu ainga pāpuipui wa iai whaanei ona pō. O lana reporti lea mai ana suesuenga i maliu a naia li i Samoa. O Leaunga, Jerry Leaunga, tausu fitu, tausanga le matua, whaofo, Willy whaofo, fasu lima tausanga le matua, mata avao ke le mete, tausu lua tausanga le matua. O ilato uma nei o ni tamatane e au a inga uma, na mali liu ina ua whaafuasei o na tifa atu o se loli, mai le isi tu o le awala malave vea ilato le van na nga i mai ai i au kilani, ai tupu ai loa le whalavlai matautia i le Stay Highway tasi, i le va o Pompey mauramarama i au kilani, i le aso luasmo le ono au kuso tausanga lua o lua whaa. E tele si ta avale na afia umai le nei whalavlave ai o le loli lea na tifa atu ma so atu le itu o le van sa malanga mai ai nei alii. E whaamoe whaamautu mai iso lato ai ngai lunga i au kilani. Ma tāpe nai loli lato malanga i toi fo i atu i Samoa. I le mai ai o le taimi sa ngā lulu e i ngā luenga whawai taimi i New Zealand nei. O tātou reporti nā, mo whaino tū whaatasia mo lau whaafunga anga mai lo Radio Samoa, whaaftai whaafunga mai, tō whaasoifua. Shika, a radio Samoa, lua lua mai, washing she mai, Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa, tasili mai, batolua. Radio Samoa. Tofi pa ia, ole
se manu o le tae au no to alua pele pele ina e pule oe I au faina e pule oe I le tawhale to e pule hoi oe tata avale o ua leo ia e wha pale pale o lo tofi tai mai le langi ona e maua lea o le pine e pine au roe I le ono sai Find my
nga nai o le tai au Ave o le la ua puni tia po I puau E sau malua fa asusu I laua la au Sa sala le punga la au matala uau E tio fo I Samoa fai o na tai au Le amatanga o le aso faa popo o le olanga Le tai au nai matani ufea ngai ma le ata Le tala le lei ua so ai nei Samoana Le sua malie o le vine ula Mapau whaunga o le lupe lunga o le moso o I pula Le langa ali ua pua ina mai lona malongi Le aso o ua foa ina I le Samoa moni Le tio fo I Samoa fai o na tai au Le amatanga o le aso faa popo o le olanga Le tai au nai matani ufea ngai ma le ata Le tala le lei ua so ai nei Samoana Valo ia I mapaupaunga Le vihinga ua paako ia tuile matai Tangata soifua ua oli oli mapaapetai Le tio po I Samoa fai o na tai au Le amatanga o le aso faa popo o le olanga Le tai au nai matani ufea ngai ma le ata Tala le lei o aso o ai nei Samoana Le tio po I Samoa fai o na tai au Le amatanga o le aso faa popo o le olanga Le tai au nai matani ufea ngai ma le ata Le tala le lei ua so ai nei Samoana Samoa, kasilima ivokuru amo. Filanga e fa tala fa tula di vai ngola wodi la mai momala fa funga anga
le tautua whaole rei radio Samoa tasi lima iwa tolu a mo mai le tātou poto tua whaasalonga I manu kau nei. Sulu mātango fia awe o le lahi le reivahenga o le Aoauli au whenga I le turu mga ruenga tutu ma whaiva lo filima e le ngantai leo le hanga I antu leo mātua e piki fui le whanau a onga le tuu ai o onga I le reia solua o le aso tolu o le rei masina lono tolu o le tausanga le masina o mati lua awhe lua se fulu ma le ono malo le ngā lua malo le whea le whaiva malo foi le ono sa il pai ala silasi o le tātou turu e le ngantai tono New Zealand e whape foi so se turu o lo e maua mai ai e le tātou tautua wau wha talo whantu I foi e le pai o le tātou turu I Samoa o le maua mai an tātou whaasalonga e le nei foi vaenga o le Aoauli ma lola vi an tau le ona sa I tute mga ruenga e pe ona ngā pātia I foi le rivaenga o le asoa ma lola vore ona sa e a malo foi e a le whalongo tinga le sau whalongo I le patatu mai o le sawa le manuru e se ale ma whanawhana pe o le iaia tātou I le aso tō nai ia tō ai foi male a so sa ia ai suia I loa le le po na po e se alo whalongo foi le sawa le kamba pe I aki ma le sawa siri ia o le swinga nai pe o le eile rei vai aso wha mai anu atu lava nei ia po le po na po alo atu ai se iau lia le aso lulu ia le aso lulu la le whi mai e a foi e malulu muli ai ia ona toi fo I leo le tātou malulu I le tūlanga I pe o le masaria ia tamba fo I lele ke whaavaina le whaamalama o lou whale ia ona tau mawai lea o sina malu o le utava ia tui alu atu lava nei o le wa toi sui atu le stofi o le manu o le fiafi o le stofi sfulma le lua tikeri ia o le aso wharai o le e palasi atu le sfulma le wha tikeri lo na winga tau fiololo ia anto ai mala stona I le aso ngafuare se fulma le lima tikeri ia lo na winga ia o le teimi fo o le langa mali e mai ilunga o ka kupalankek o le mea na lenu whai antu ai le veitau o le tau mawhanawhana ave a tātou palani keke ave tata ia masi ave ese mai ai le mole mea le whaako a ngā whiri nganga iei kukongu mai le lātou sanga ua tuana I antu ia a whaila wanu le po na po ia o e tau mawhaila vai te tō wha ia e ke whaalonga o fwoi lele pi o lai ai o e ngamu e le lengi ngamu o le whiri kamanga le wata alo nei o tātou tino ia ona e vai e tulo le wa amata na pakalo tino pe ia na u o ele nam valu lola ia le valu valua e vai e kuloa a ua po urka ia o le mena le na whai atu e le tātou polokala ia e toa anga e wha ma tutonu o lou maota ia mau tātou lawa mau tātou whali ia e umalolo vai kawara kau mawhakawhanga ko e sau male a koa male malulu ia e mo iala o le tau mau le mawhanawhale lea ia o le asia fila tau ia wa makawangko e langa mailunga ka ko parankeke wa langa mailunga ia ma tātou tō tini ia ma au mai e ma tātou ofu mawhanawhana mana tua o na ua lewana tia tātou ofu mawhanawhana ia e ala ofu mawhanawhanga vui ke kanga oku lai maanga ia e whiololo na magong ia e whalko inga ofu mawhanawhanga vui le ke kanga oku ia ia e pi ke kau makapongia e reken magong ia ofu mawhanawhanga le hanga le vai le toi whaonga haina ia o kamaranga e ave whaasolo inga kaka soli se koe whakuanga o ngofo le whale o se furua o viringa ringia so e whaonga ia le la le matua matango fie ia le solo mai o le lai le rei vaengo la Aoauli ia e momoona moli le whaamano mo le whaatangi le tautua le whatalenga ia te pe ora ia le tau maafutanga mai la wale tai ona le ilasi uli mai fo stemmele ma wantu le o tātou maafutai le rei ia Aoauli le polokalame la Aoauli Fofogamua si uli le tulai wha e le fiafiana nei tali tātou so ta inga pe mo tātou so ta inga i le so ma le fionga ia lilo mai ava mai na vai le sui le tātou ala leo e pe ora galue mai i te tonu o Samoa i le reifo ia solua e pe ora masia ia tātou so ta inga ia so whaipea ia e wha malo atuai e le whafunga anga lea le tātou toro i Samoa e le tūlanga e pe ora iai e nisi whao mta upolo o la walunga mai tonu o lo tātou toro e misa i lava ia le tātou whainga pālo tā la iti ia na whaatiroina
ele fai un ole vea so de se vai to de tono Samoa ole folinga mai foi le ua maea ale fai tonga lo ia ma ua mauai madisi o sui fo ole tali le taimi foi le fa pelea ona fa tautoina i tonu o le tātou pāle mene i Samoa i la tauia ua pale mai foi i tofinga e le ngata i tono le tūmalo fa palota o Vaisigano lua e va pe foi le tūmalo fa palota o safata numero tasi o le pe e folinga mai o le wei le swinga tele le wei tono le tātou i unga e pe ona fa ai lo mai foi le rivai tau o le tausanga o le swinga la le pe ona iai o le folinga mai o le wutula i mai aini sui tomai tai se to lua e le tātou tofinga lea po tofinga whaipule i tutonu o le tūmalo whampalota ia si kakoanga i kula iai le rivaeng o le Aoauli le tūlanga i pione iai le tātou i unga lea o le whainga palota mo le tūmalo palota o sāwhatatasi a wheo na ense se lei whailonga o le tātou penga te whailangi le rivaeng o le Aoauli o le whaatūlanga nana ina ua mai ala whaitaunga loa ia o palota i la stona ina sei mawai atu nei. Ma o le unga la lea wa tula i mai ai o le ua manu maloa iai o le fionga ia tunu mafono Claire Taitin na ia maua palota e 5 se lau 5 se fulu ma le 5 5 se lau 5 se fulu ma le 5 tulu atu iei leisi sui tau vāta mai tai o le tūmalo sa whatatasi o le vāng whai o le whatutua le tua Samoa tasi le fionga ia te whafunai sa o lo tonga mimio e pe o le ia maua ia palotana e 5 se lau 5 se fulu ma le tolu e folinga mai na o le lua lava palota o le ise i palota a le fionga ia tunu mafono ma le fionga ia te whafuna o le la na whaatali ei e 5 se lau whawhai le 5 se lau whalima i le whaitonga mua i le asforile rei na ua maua mai unga o whainga palota e pitaila e folinga mai ia o le na toi suia ai le o se suinga tele o le ala o si i mai ai le se fulu palota ia lena maua ile 5 se lau 5 le fionga ia tunu mafono ia ai maua mai ai le valu palota ia lena maua ile 5 se lau 5 sfuma tolu a le fionga ia te whafuna ia whamalo le tāpua malo fui le on sai ile tu malo whapalota o safata ile whaingofia nei mea o whainga palota me se lava pe a tātou fua atu iai e whainga palota ele i mabao tu nei po le whainga palota tele alo tātou toro lea ele i mabao tele atu ile nātou sanga lua afe lus fulmole 5 tonu o lisi tau au fianga ale pale medio Samoa ile neima sino mati le ole a tātou inai e sui fai pule e lua o le pale mene o le tātou tru o le ngata i leo le fui na whaatiro ina le whainga palota a le tūmalo wha palota leo Vaisigano lua ina ua wha mawai le sa tula i mai le tofi le fionga ia motu pua Henry Pali ona o le sa vea masui tuto tasi o le na toi fo i tuai lo na tūmalo ma toi whai ei le matalanga ma whai ei le tonu ma whapele o na morialo ia tuai lo na i tūmalo i le vaenga whai le whatu tuai le tua Samoa tasi na o le tō lua sui tau vā mai le tūmalo whapalota o Vaisigano lua e pe ona silfia le tro le fionga ia valasi lua pito whanua tā fito selsele o lea sa whapele o na tūlai mai e le paia inga lona se fulu ma le fitu o le whainga malo Samoa i lalo lea o le fua mua le fast o le muli ane la ia lea tomo e mai ai i lalo o le tanga vai le Samoa ua poto e a mai le i maruia le tamu whainga le dātou sanga i le deitou sanga o lena u le whale antuai le whainga palota i lalo le tanga vai le chapipi e a mai le i maruia la tamu whainga i nei ia whainga palota le titi palota na maua e le fionga ia motu a pua Henry Pali e fitu se lau 5 se fulu malaiva fitu 5 le fionga ia valasi ta fitu selsele se lau se valu se fulu malvalu se lau valu se fulu malvalu o le temi nei foila ia tono le tulanga le ma se fi kalango ye pa o le tulanga le o le ono faia oni tangi o le fa msidonga
ia e pangalea o lai taatitia ia lape o le tulafono o le whainga palota o au lape na o le tulafono e te tala i le avanoa pe awa apea o lo mauti noa na yeini tulanga na whaia ni whaatou singa i le taimi a o wha ngā solo ai le whainga palota e le ngata i le aso lulu o le vea son tene ia e wapefo i le asreile na se i mawai atu ia se i tātou tāli talila ia po le ale tulanga o le a o ati ia mata upu ia ai talo sia o le ale i se mea whapena ia wa ele mawhio le tātou tau mia ia le ai te tau o le tangata lantou ia o le sui tau va ia pe fia o i le whaamsinonga ia pe o le atati ai lo whapea mata upu nei e lua i tu malo whapalota o Vaisigano lua ia whapefoi ia le tu malo whapalota o sa whatatasi e pe ono whea tu stemi o sola e matau tia le tūlanga le o tātia mai ai ia le tātou whainga palota i le teimi nei a misa le wali tu malo whapalota le o sa whatatasi a wā e le nganta e tūlanga mua pe ua pale mai ia le suita mai ta ia vea masu ia whai pule o le tu malo a o le tu lua tu iai o ia lea e fole ka mai le teimi nei pito i sili o na maualunga la na pasene e fua iai i isi sui ta mai mai nisi i tu malo i to tonu o le tātou o tro ina ia au sia ia le ono sui ta mai tai i to tonu o le tātou pāle mene ia se i tātou tali la wai te tau wana whai lo mai ia e madatuafo o le tātia le tātou mata upuwe lele li tu malo whapalo tau whale a lili tasi e wale manino ai le tula fono whainga palota e lema whai ona whaia stofinga i le taimi nei se i vanga nai ua mai a uma e a mata upu tau whainga palota tau whaamsidonga o me ia i ta ua o whainga palota lono wi se i vanga na lava ua uma le mata upu whale a lili ai se i kako whaakarifo pe iei nisi o tang e ono maua mai whainga palota lai te lua leftoa mai atu nei ia e whai asi umi o le taimi e whaanga solo i mata upu nei e le o se taimi pupu e whaanga solo ai o la tātou tali pēr ia ma tātou talia le bea ua tāti ai nei le unga o le whainga palota ia ma le taimi e whaatau tō inai e sui a whaipule i o i tū malo e tolua e le taimi e toi tau au fia e le tātou pāle mene i Samoa i le reimasina o mati o le tāti angalala ai o le whaapopo o seisi sui tamaitai tono le pāle mene i le taimi nei ia o le taimi lale nei ia e tū le tūtau fifuileni ia e pei o nei le tātou au lapena o le tūla fono whainga palota ia o nisi da vaenga molo si le fia i le rei vaenga o le Aoauli o tātou mafutai i le polakalame o le Aoauli ma Fofogamua ia a tono le iei le tātou muanga na fui le tātou te momoe i manu ai sang mala e antia tono le langona na pe o tula mai le fai un ole yaso ina ua o sofa ia ele nganta ole vaenga a mua isala elu ai fa pe foi ia le fuava lele a Amerika ia le tunu o Iran le asa fa pelea ona tangata vale ina i pe fasioti ai lo lanto taitai sili le li io aola kamene le sa fa peon fai mai fa mtlanga na fasiutia le pomo isla elu ile stona ina sei mavai today o le nios fa inga ia sa fa pelea ona fa tinoina ina ia amantai se swinga o le teita inga o le finga maloa Iran e peo na yai ile taimi nei ia mai totonu lava ia o Iran ili poti la tamai fa mai wasilia ma le lima se lau lima sfuru tangata lau tele ua whapele o na malili wai nei o swainga e au fi ai mo teitai o le lātou militeli. Whamai e whaitau se fulu, ia e whaitau fia se fulu tangata, ia e misi tamaitai a onga, sa whapele o na malili wai i te tonu o sea onga i leitu i saute o le antunu. E le ngatai lea sa tali antu Iran e lana militeli, e tawalantu le i leo swaia lea, o nisi o tonu o lo o lātou tūtua oi. Ia, mi se levalei tonu o le pito lea o sasa i tūtu tonu. Masa o swaia ia na loketi. Ia pefa papaini loketi. I te tonu o ai au fiai i an Dubai, o Doha, o Bahrain. Ia atoa i fo i ma Kuwait. I te tonu lea
o Iraq o le ia ina o fuanga le militari a Amerika ia mai e osfa ia antua o tsau le kalilea a Iran mai e osfa ia la antua e Amerika ma isala elu tono le la antua tru ai afua ilo ma antua uye au ya isala elu ma antua uye au antua ya Amerika ia lela wa amantantua ia tru uye peona afia antua malmalaiva lelele i Dubai lena e whaafonga i tātou telefou le Aoauli nei. Wale mawhai e ona toi malanga mai nisi o tangatanu o New Zealand. Lea sai tonu o le malaiva lele i nā ua whaelanga i na stasio vaenga o le malaiva lele i nā i Dubai. Ea, o Amerika whamai o antu i le to ono tangata service members o le militari a Amerika ua whapele o na malili wai i le nei taua. Ea ma ua avantu ai fo i malalapta inga ale malo a Amerika i ona tangata nu o lo i totonu o le Middle East i whapele ona taumawhai e o ise mai loa i le teimi neima se teimi vave ina i whaasau ina i o lātou soifua ai le i whaantele ina i le tūlanga i peone i le taua o lo whaanga solo i le teimi nei o le alo na fianga mo i tātou o le a lona afianga mo i tātou ni New Zealand antoa i fo i ma Samoa. O le a afianga mua. O le a whaapea ai o na alu i lunga. I le tau o le suau. O le a alu ai nei i lunga. I le tau o le suau. Whamai. E i le tama i o ngā sami. I la talanta atu i dai Iran. O lea ua whai mai nei Iran. O lea ua lantou polokaina. O le ufa mai le whaamtalanga Iran. O le o ngā sami lea, le awina antu wele swa u mai i antonu uia i sasai tu tonu. Awina antu mo a Amerika ma le tele o antonu o le laulang. Pa me o le wala antu polokaina. A le wha mai le fuava a Amerika ma le lantu militari. E le ai ma se me wha penao tupu. A poloka la le sau tu o le swa u i le taimi nei. Ia, o le mea la le au i tātou. O le a alua ilo ilunga maletau o le tātou peng sing ia o le kiso ia ma mea umai aka ke whaungai e le ngantala ia i tātou nei New Zealand ai wha pena fo ila le tele o isi atunu o le lolang lea tātou te whaatawina mai ia le swau mai nei atunu o isa sae tu tonu ia na paua le mele tātou te tauwhai te talo ai ia wanei mai mau ni tele o ni soifua lima se lau mon tupu ia makua kele ngā soifua ua mau ia o lo ke e mai lava Irani le teimi nei whamai ele i maliu le lantou te ta. Whamai, lea se mea whapena o tupu. Ia ai, o le kala leng whamai ele ali President o Amerika. Iran, po o tauia na te ele whainga mā lo. Pule sa wā i le fia tau sanga le sa iai i to tonu o le tau atunu. O le kou keimirangi. O le kou keimirangi. E o angi ai loa e pulea i le tau atunu. Ai anga ko wola I ko le meka o kana fa solo pito. I le tele maleano noa I o antunu una usfa ia e Amerika. Nga nga koyo isha o Amerika. Toyo ifo ia pule nga tuaina. Ia toi pule to tonu o lantu tunu. Lasfa to ingala to mai. Ia o lantunu oi Afghanistan. Lua se fulu e tau sanga le na yeipes fulu mon tup tau sang. Le sa pule ai Amerika. ia le afo le whainga malo le saia ia pesa tu malo si ai le fita Amerika ina ia whaatau taia e tangata lautele o Afghanistan ia le pulea ina leo la lātou tunu o le ale bena tupu nga o ngai lunga la vawa lele mai helikopta Amerika ai koe pālasi e koloma le ISIS toe whao wha malo si le antunu o Afghanistan ia le ngā ia tātou o ifia o Iraq o le ane mena tupu ai nā, aru antu leo swai ngai lalo George Bush, ia o le ane mena tupu ai, nā o nao ese mai lau, koe fo ia kanga kai ia sai ai, toi pūlea. Ia, he se ale mele vevesi e kako inge, e se vuile mele vevesi e lau lang, ai o nao o onga, ia e alu ai lunga malatau o le sua, taunga tātu ai malatau o le soifuanga, ia o le hele kai anga koe malo si malatamau ainga o le tātu uturu nei New Zealand, o lona whai te tengana, e peo ni hele ring vang tau ole tau sanga ai ma lole on sa io e manu tu pia ia tunu fe vanta wa ia tatu tau sanga ma va ai le fana wa ngani te wa tu ia piki la tu le ia wo foi mali e ma we te paka se a wa foi ke lu ia le au kuska paka o
o da fu fa ya lan tu ngar wen alo ngo winga masalo ngai se o de menga ke pakai Tautua ia oe isi o nu a ole manulelea se ia fe mai se I pupuni le mala uali ia I mai ua goto le fetua wale le mama motu si alo upale ua mota ia o e moe Fiu e vala aole ai se nau O silo uloto a popo le pei amole Mana tua mai ita La upele fa au mole mole Tautua ia oe isi o nu Lo ufia fia e petua I fea O upusata fai po o fea ua fai ai Ae popole lo uloto ne isatia lo loto Ililo le alofa a e fotua I se vai ona Awe mai ia saupu se me alele I pefa a sele mutu Saufuna loa lofa nei mamulu Tafia tautua ia oe isi o nu A ole manulelea se ia fe mai Se I pupuni le mala uali ia I mai Ua goto le fetua wale le mama Motu si alo upale Ua mota ia o Tautua ia oe isi o nu A ole manulelea se ia fe mai Se I pupuni le mala uali ia I mai Ua goto le fetua wale le mama Motu si alo upale Ua mota ia o
Siamani Maperetania Loma e maesa ilimano Samoa ia saoloto Tamasese Ua malingi loto Naitina ole mau Ua aula wina ilau Le tau loto te tele Ele ayo se fefe E au sulu le pongisa Ile vao esa ili otama E momoli Nai alato tau mafatanga Lawaki alangona pesi o iguleo Ele pule ni palangi o la Samoa Ole mau a pule Ole mau la valeta ua Ole mau Samoa mo Samoa Toe pule o e ni papalangi Tu maupe mamatala Nei whabongi sa o mata Seiva ai Le wha kolone Na lava e whai Tu la fono uma Mai malo au whatasi Se o ai a inga Na fai e papalangi E tele lava i na fetena i Matatu manga masani Samoa Laua manu Ua tau leiloa Lauaki alangona pesi o iuleo Ele pule ni papalangi o la Samoa Ole mau a pule Ole mau la maleata ua Ole mau Samoa mo Samoa Ele mawhai e vai na tenea le alofa Ele mawhai Ele mawhai Ele mawhai Lauaki alangona pesi o iuleo Ele pule ni papalangi la Samoa Ole mau a pule Ole mau la malata ua Ole mau Samoa mo Samoa Lauaki alangona pesi o iuleo Ele pule ni papalangi la Samoa Ole mau a pule Ole mau la malata ua Ole mau Samoa mo Samoa
pasili po se masike ke mai piti pasi na sapasui oni tamato maripi Whakikanga sui whiwhiloi I le riwa ingo lea woli ina ua tātonu lei tūlai tōlu toi whaatalo whaantuai I lau mai mo malau whaafunganga le riwa ingo lea so maa lola ka lui Ia malu fwoi le ona saa I le pa ia mala malo le tātu o turu o lo mai wa mai ia le tautua wha wau le rea le si whongo le turu Radio Samoa tasi lima iwa tolu a mo Ia pe ora utau stemi wa sola I le taimi tātu te mafu tātu ai I Samoa le whionga ia lilo mai awa mai na vai le sui o le tātu wala leo E pe ona ngā lue malo si mai ai I le amatanga o le rifo I vai asfou e langa tai lea o le reima sina fau Le masino mati wale long puyeli o lo tupa ia malo o tom Malo whaatalo whaantu lilo ni vaengo le Aoauli malo le ngā lue malo le whaio le whaiva Talo Fofogamua, ia, whaatalo whaatu fo I le tatou ofisa whaasanau Radio Samoa Ia, ele ngata I lea o le tapua inga Samoa se tatou atunu olo o mai mo whaafungfunga mai le nei tūla o le aso Ia, whamalo, a awelewi inga I le atua o na o le o tatou mwhai o na tatou whailuai I le nei fo I tūla ilo na ngalelei, awa ana le se anoa lawana na fiu. Ia, tatou tele maua mai fo I le nei taimi mwhai o na ia I le nei por kalame ma tatou whaafenga iai lunga o le ea e pei o na iai awala o sauni e li papalangi I le tatou internet, ia ma tatou whaasalunga tatou li tio. Tātou te tau whaiwha malo lawalilo malo le tautua ia malo fui le ono sai I le amatanga o le riva yaso ia tonu o le wala usi le fia le tonu o le tūlanga e pe ona sa iai a le whainga pano ta lai titi ia le sa whaatiro ina le le whai ngole vea so na seim vai atunei I le tu malo whampalo tau Vaisigano lua e hama Vaising ma sa whanta numera tasi Ia tono nana faitaua a faitauina ia palo talo ia ila sto na iba o le dawo marino mai ele manta o le vai a lilo la so mai tau ia o la foi ia se lagona na whanoina tono le tanto tro le fai ngol vai so ia le taimi foi sa vai ai ia le finga palo tala titi po finga palo tala I te ta o mantu ia e mai sai lilo ia le koka I se lau limas fultala ia masalo na wa fa tofulia ile tanto tro ua lilo mai vai le tula Ia, o le mana ia o le tala pe ana whapea o le o mo I le nā tala o whaatau fusia o male atunu. Au le taimi nei le ai ta o I le palota ia o le tūlanga lava ia ele pisa le palo ka sa whatatasi ma Vaisigano lua. Ele I ke le ase piko le kopenga ele wali ia o le lato palota. Ia o nā ua ia le whaai unga e pei o na maua umai e sui sa tau wā o le fast. E ui le toa tele o le tau whetulinga li I Fofogamua mai a sa whatalua, sa whatasi o le wang whai el fast. Ia Ai matua, na matua le ai mawalunga fui ale tele mai o palota, ale tamaitai paipule wa manu malo mai. Ia ai mai sei foi la. O le tūlanga foi le palota Vaisigano, ia mau foi le vau. O valasi ia ma le tofa moto pua a seve heni e pei ona iai. Ia, o le tūlanga le nā le tatou whainga palota lea, wa uma fo isia mea, langkoi wha fo ia le writ, ia o le wa uma na au mai ia le a whainingwa. Le wa uma na nawa I lunga o penga ta whailangi ma le lautusi fo ia le paenga o ia le ofisa o whainga palota, komisi o whainga palota ia le whaaiunga, ia walo ia mai le saini alo ia le fionga o le ao le malo, ia e pe ona whaailoa fo ia wale sila fia le tātou atunu. Ia, ona tā o mai ele se lau lima se funu. Ia, o lea e pita kala whai mai ia, wa kufa se lau lima se funu. O te iloana o a ana lua lava le I tu malo I nei upolu leo te iloa ama uva ai atu iai o lena tufa ma ana tas. Sa tufa fo I tupea a whale asi I le weekend. Ia, o le toateli. Ia, o lea ele I maua o le tala le au mai ua wha maonia mai fo I le fionga le Minster. E pei ora na whaatatanoanga le aso. Ia, wa ia tūlanga fo ia o whaisituai mai ona o le paperwork ma le process al tatou MOF, Ministry of Finance. Ia po o le matanga wenga o tupi. O le laile I alwa I tutonu ia
le tasi walu miliona ale tele o i tu malo ele tu fatu faina la al matou i tu malo Fofogamua ma le tu malo le wa ana tas na fa so ele so na ile matou salauli masfu ele o mai loa la awai o le matou i tu malo sa ele tu pesa ele tu stupi mai le paya inga tuai mai le fon fa vai talwai sa to ele tupi ya ole tele o mala mala i pole mea ole se leni le na faanganga mo le fainga ole matou pasi ole matou palau tele ina ole to so ole fale a unga ina ia mawani potu se valu wale na ifana alum fana wale tumalo ya sa fa tati se ila ile le paketi ole miliona lo na tolu miliona lo na tolu ia le tupel na fa sala mon tupu afi ina ia mafai ona papena ona faiele ngalwenga le peita watu waile le fatino ngale ngalwenga ona ole tuai atu lava le miliona tolu le taimil na ya awala tamele palo ta tau fia ilola ia le tau fia ilola le fai le fausiina le rasa ta atia ila lava le tupe tono tu stupi o tele mai lola le taimil nei pole mea sa waia wa mawa sa ole matou tasi valu miliona ia pe ole mea ole wa faunga se leni lea ese ia luatu le tupe lea ia na toe fapa leni la ia lea e fai lava e le fonu fava e fo wai nei le fofuanga ai o te tautino atu e modi ua fa soa al matou se lauli masfulu tala al back to school a analua o le fofuanga lana ia ele i fa sopolia le fioanga po le tu malofo ile sona au lena tu ina mai se ia te fai le stofine le stofine le wa o te tu mai le tulanga na ina ia mfai ona te fa so aile ne mai nga ma tupelea mo ele yo ya ol talana a ole e mautinoa ole wa saunoa na neile min style na fa tatanoanga e ia tu malo la ile I mawala to justice val miliona ta lali fomu ole sa o lau sono anga lilo ele se tupe fo na tu antu tono le tu stupe se ivanga na ile tupe len tu toe mai le polo ke tital waile na fa anga ngol fale ole mele na ile o mautinoa ele oilo ole te fa to wia fai wa le na ofisilia ole tala al committee o la wa tono le justice val miliona ya fuala ye tala ye tate va ye tu ye mal to tele tu malo ele I mawala to justice val miliona ya ona ye le masalonga foi le o no winga o le tupele na la na faunga mai pe o tala ye al mato fon fa va ina ofisinia la wa ye tonu le la to justice val miliona so faila wa ye tonu justice val miliona o le sila fasile tu lai mai wa le wa va ile o le wa va ia le aso masa taula ona umara la sona to so mai la so fo so lulu mo la to ele uma ale o fa pe mai ia e tu ula se I o la stuff ia ele ye se fasili ni a foi le tu wa ye ngal wenga ia fon fa vai ele se me ele anga ia langa o le na fasili ana nei ile fionga le I minsta ile press conference mana tua tu peia o ta waingoa o mauna na fai e fai unga committee o tuana e peila al matou se leni le na ia o lesi foi la tu langa le tasi valu miliona lea le na sauno mai nei le fionga le liminsta o le tasi valu miliona lea o le tasi valu miliona le paia inga o tuana e fa ato ai le la to 5 miliona mana tua e Fofogamua a pe fa yo nai te tau mana tui fo mana tua mai e uma le fa nga malo le na fa awa we fie me wana le fa ai tau sanga ele ya to 5 tau sanga ai uma le fa nga malo na o le wa ngata le miliona tolu ia le fa so mai o poloketi tu pena mai ma tau la vale fun fa vai le o te tala no atu ai ya e man tua la oi o le tasi valu miliona la le o le faawa wina o le tupena 5 miliona le polomisi ele fast ile paia inga tarwai ia le ala mo mai vaenga le fa uma mai lo tasi valu miliona o le ala na o la ofisini ona la o le tupelea o le tupel paketi le vaenga le wa umatu
Mari. Sa una fa uma mai. Ia le lawa mai va enga le au mai. Ia o le tulanga la na no ofisiringi ai pele o le tasi valu miliona ta la lea. O lo o ye tonu I ma le tupe foi lele. E tongi ai ia le au fai ngā luenga I te me wana on mai anga luenga te lo o fon fa vai. Ngawal me o fai ngā mea. E fai anga luenga ma fa kingo mea uma. Se e koe saule si miliona. Al miliona fa la. Mari. Fa tau sanga o le nangata al miliona tolu. Fa tau sanga lo no winga la. I taste sval miliona le ilo iloa. O le ye tonu I te tongi o le au fai ngā luenga. O komiti ma ngā luenga sa fai. Ia ai sauna mai le fionga le liminsta. Ele o whape o te ena li tūlea. O la esi le fia lei ele malo le tūlanga lea. Ai paule me le whape mai le fionga le liminsta. Whaila na wha au ngā luenga. Ia. E ma whaila na maua le back pay. Pea whapea. E au mai la wha mao ninga mga luenga sa whianga iei ma taimi na whai ngā luenga. Ai tangata ia mai le. Mai le taimi atoa lea sa ngata mai ele miliona tolu ele I toi whamatuk. Mai le miliona wha. Ia e tupu lor whawhita uli len pa uel tala tupe mwhapena on toi whaieta tau whai ngā pālota. O tūlanga lana lena iei nei le whamamaina mai fo I ele fionga le liminsta ia moe whawowo I le tūlanga fo I le o le tasi wal miliona ia marselau li masfulu ele whapele o maua. A le whamaila na saunoa ngai. O lea ua la iei nei ia esa o le lei alman tua whaintata le no whaiatia te o le whapea e saingi lol mali ngai kai o le matanga luenga o tinamata mai tai. O ko meki ale fiki ko kongo kuskupe o le tas wal miliona lea iei whainga luenga le process po le tūlanga whailele I le ia la fua fata oto matanga luenga o tupe. E toi whai I le tūle. Ia na fata tali le mona yaso po nei ve yaso fu. Ia nalu le tono le o le seleni le o le tūlanga tonu ala na le na lama whamanino mai ni. E le fionga le liminsta. O lono winga la, o le hala se aso la tamai e wha tofu lia ele te leo isi I tu malo I ele ma whaina, tu whaina le se lauli mas futa la I le stona intende. O lono winga, e fua fo I le vavena I te tonu o le tupele, I tonu o le te unga tupe, ali tu malo. A whapea e o akwa le vai aso lea, walu le si, wahalu isi ku malo, ia, o le vave whale na o na tala mai ia tupi. O lana saunoanga lea, a le tūlanga tonu na le alo ia le saunoanga le fionga le liminsta. A o lo o whapea mai, o lo o iai ia nei tūlanga fo ia, o lo o whaatino fo ia le mtanga menga o tupe, wha uma le iai le process lea, ia pol whanga solonga lea. Ia ona au mai e lola ia le tupe le mo se lauli mas fulu back to school. O le isi fasili na ofisini ngia ai le tūlanga fai le o whatumuli ai tai o le I le tātou officer komisi o whai ngā pālota I e wotoe atu e le stala. Ma le wha upunga whai mai. Ia wa le stala wa ale le stala. Ia e le mawhai ona maua se lauli ma se fulu. Ia o le ala la ofisiti. O le ana iai le tala foi le na fai mai le saunoanga le fionga le lipalimia. E mai ale pepe kau ilunga I kaka makua e maua le tupele se lauli mas fulu back to school. Ia. Ele I ese wha matalanga foi le a mea lai a maise lola pāloka e fua I ele tufanga. Lua, o lona o vaenga e lua la ofisiri. Pele ua wha porokiki la le whainga o le mea wae. O le lau se ilunga e a whaingi. E ke le skala a whai ke le pāloka le ngama ngai a ele le skala foi. Ele maua sau se lauli mas fulu. A le tūlanga I le fan lava ia. Back to school. O le toi fo I whanau ia. O ngana whai mai le saunoanga le fionga le lipalimia. E au fia uma I tangata uma. Ia. Pamanino mai whai la ia le fionga le minsta. O le tūlanga whai le Fofogamua. I le vaai ale malo. Na paua leo le awala e sa makongu. Ai le whainga o kako whaasosoa. Ia. E le ai se si ala kukala whaalua mtūlanga whapena. O le whaasoa mai le lola pārota. Lua. Ia, o le tūlanga whailele. Wao ngā aila le whanlea. O le ama whai o ngau umailo e le skala. Tō tele o le tata watunu. Mantuala o I lilo na I ma le lape o le tūla whonovo I le a whai e tele I le stala le whai ngā pālota.
e fia lua feka la usala o le sa o nga ka ko la pena o le au la pe tu la fono fenga palota Ia, no fasili e tulanga na fatu le la ko ngofoma. Ya la fail mele ai. E fai ele o e le stala. Le scala kula yo le na soli tula fono ele ile stala ele parota. E te tawana tongi fa fele le tulanga na ile komisio fenga palota ele na sala na lua. Ia e sa no mele fenga le limitsta. Ol mela na ye pa uai ole le OEC. Fai ala ko el fofuanga la tula fono mal sala na. Ale va ai ale malo il tulanga le lona le. Ina ia mafai ona le stala o mai to telele e fiuele le o isi e vinga mai o quelle scala e le o atu. Tun. Ia o tulanga na. E se foi la ka ika fa no longa tule nei vai ngola o li lo. Ia wa a tono le expectation nga ye ka umala vai le mai ai ona sa no o le fionga le lipa le miel tu fanga le o le selaudi masfu. E o tu le stona. Ua wha tofu lia malawa i tu malo Se iwa ngana ai a tono i tu malo fuyele umantu ala tu lipoti. Alo na winga la le e fōlinga mai. E whaia skele o ngā luenga whakua ma wole se lau li masfuta la lilo mai. Ia foi le winga na la ofisi bele o fa porkiki del final mea wai. E le ai masitala ia tailo. Ai le masitala na o fa longa ia ia fa pe mai. E ke le mawhai na mawala sa lau li masfuru se ivanga na wa e to stala. Ia, e le mawhai foi na mawala sa lau li masfuru se ivanga na walanga wa uno wa una mata na ulo al mele ina wa saul fasi silanga mato tu malo. Ia. Fai mai. A fai o oe te no foi tono fasta uta o ka o alma ko ku malo e fai fatita inga. A fai o oe te no foi tono fasta uta ai te I ua e fia sawe te e talala se lauli masfuru ai kele I paloka e kele I le skala e le maua sa se lauli masfuru se ilonga wa ele stala fato a maua se lauli masfuru ma yo walwako ele aso nganga wa ai el fasisidang o walwako wa fel fon fa vai o fasili le ile EO le pule le officer Ia. executive officer ya o failo e fa ko fa mole o ke fia iloa le ngai. This is what you call or mislead or le kumu. E mislead foi tangata tata tu malo. O tele I fa alongo se fa sala langa fa apea o mai inia ia inga fa apea. Po le ale fa mtalanga ia male tulanga o mele le ale sa. Ia fa mai le ia le mele nga mai lo isili. Mai ia o le lo isili na o ta mai lo isili ia ma al meana le wa ia ele mfaiana ma wasi tupi. Le ala wa usu mai la songa fua. Ai o vai ku le kumo kai le o isi o lo ala ia lo ile ai la sa o ala si mato komiti. Male official mato fon fa vai. Lo no winga o le se ilonga to le stala. Ia ta ilo ai te wa i me fa pe ina o tele o mai lo e po ai le ale sa silia. Ai o le na fa manino mai nei le fionga le liminsta. Ia o le fainga o fai fo ile malo. Ina ia mafai ona ia ile tulanga foi le leole pa malusi ai tangata e ele stala which is ola utitilo ia ile Fofogamua ta ilo ia te o masau fofuanga masau finangalo ia Ia. ai ola utitilo ia back to school if it kawi le ia le maua mo tangata uma sa ni fa na ia onga ile o se mea e koe tiol mangi whainga le skala ni pa loka po lea tu upea le tulanga ia na ile pa loka le skala e se tongi le lua fe tangata ia ele o ta fi il malo il na mea le fe man malo ia fe kalia le o isim fa la to fa salanga malemena ia e pe le lunga le manatu la to o le lola pa lota le e te tau ana fa soa nga ia ona ia sa o le ia ngi ia fo el me fa ngale sa kala fa lua I ma wa fa lua il fa manu yanga le ia o le tulanga na le na fai E fai asi confusing on mga upura ri lilo mai. A wale anu lo ma fo ile le wa fa pe no sa no ia le minista. O le mtafa yoina le ofisa o fainga palota. O longo winga e kakaunga si aki a kulolo usua fa fo ile wa kawalanga o komikilo ma va kulo ma la usala le temina pe a feikere ile skala mua. Le winga le tal. E wale na lunga mala lo e fo ia tanto mata upu tuana.
I le tūlanga le valea, o le tau tuli ina ma le tau sa ilinga leo i lātou. E le stala. Ia a whapelo la le ufa kopil le skala ko ngor ngau le se lauri masful. Longo winga la wale ango le lua afta la le sala le stala. Mo a tātou whainga pālo tā lilo mia. Ia ilo no winga la I le stu sama sau no anga le fionga le Liminster. E tau ana whaatino pea ala le tula fono I al whainga pālota tulanga whailele o le sala le tangata wale pālota. Ia. Ai mo le maua o le se lauri masful. Le anga I mele malo. Alu mua la le skala, which is ai vai ngai lai kai ko kele yo tangata utu le skala ya o se tulanga fa le titilo fa ye wale le ile u ko yo ye le skala wa o ngai fa nga palota ele le skala malta to watu ai o le tulanga le te fa pe mai le lu afele ya o le fa utu tangata taule na le fionga komisina malo na komisio fa nga palota ile tulanga le tulafono ma solina ya pe fa la to lato fasalanga ya be o le altulanga ye al malo ya o le lato leva ai le al malo le lei a to al fatinonga al fasoso ya ona o le tulanga foi le o le maua o mai le paloka le lola parota ya a to ai foi la male o mai le sta la wa le me o le fainga le mele ye il fasoso nga tala li masfulu na o ai e a mai pe fana ia tasi foi na benefit o le nsauno e nei le fionga le Liminster ia wa fai u mai pe fana o tamaiti o le to tere o tamaiti o tata watunu e la wa o kai mea ia o nga le sila ya o nga le se pe fanga na lo atu al matu wa fa tonu tu sile ngoa ia o le tulanga tonu alana le la wa o le fainga le mele fai el fasonga sa le masfulu e te al watu malo pe fana ia e tilo le ia le ofisa famawina la lolo suafa le pe fana su elunga le lola pe fai o te palota a fai o te maititi la lo ifo full total sang ia e ma fai na la tulo tina saini la tupi a fai o te mai o le talavo le palota le full viva lo se full lo pe fana la na ye le famauninga ia ai o le tangata palota la vaia avatu lo pe fana su elunga le lola pe sa o fa maunga ia o awa a fa yo la sa lo pe fana o fa mai awa mantua o ya ele stala fenga palota avatu lo pe fana o e silfia mai Fofogamua ia a ele skala I kai le OEC ele stala I lungo le ngole lo pe fana le la yo na mai lo pe fana pe match vale lola le ye lo suafa le ia ina ia awan I avoid ele malo I avoid ele me foi le ese lo ingoa na ele stala ia ya vai kukupu a me fa penga ka ko aku a fa ese lo ingoa la ngale skala e ko fa les pe fanga wa sui fa lo ingoa ya o inana ya wi so engar committee mal fon fa vai tulanga na aya fa ia va kwa match le ya le lola le malo suwa fa le na ele stala itayo ia ya onala for example na wala to tele stala I o le fainga palota I tato palota talwai e fai mai kala king e tele stala I lo matai pe tele stala I le no fuanga le te no fuai fa ko ke le skala no fuanga le te yai fastouta me lo le king ia uma lo le fai uma fa me lo le king e me fai ana tu I lo ingoa matai ilunga ai fa play ai awal tu ina ilo ngam tai vai la oi a mai lola ia le o le pepa la fana ai su le lola o le pepa fana la ia susitina maina forma ia mai lola ia I le lola ai su aku susitina forma susitina maina forma ko se le o mai ngai lo le mea le o lo tango lo tu ia lo tango matai o ai o mai I le lola ese le ngore ese le ngoale nga fa ye pe fanga I le ke sa mai ka ikal pe fanga pa fe sing ye lo la me wa ia la nga lo ka ngo makai e me fa la nga fa explanation fa penga ai ai stanga tau te lo wai ai stanga te lo pe fanga o le su kai kol pe fanga io ke le au ngo ese ia o tu langa tonu ale na le sa no me le fiunga le Liminster o fa ye le malo tu langa le o se tu langa
Sai foi tulang foi ele fifi ai tulang le ona kailo e pensa sa no ele fong le lipan mi o tele il fa longo ye ya wi o tele ma wa na la yo na wa wi ofisini ina ia fa manino mai fa pea I te wa ve mas tulang foi le o sui mai ese tulang ai fa tino el fa so e te wa fa foi le ai ese foi tulang le manatun malo ina ia mfai ona sa o le ia me umai tu sai o fa so ina to salauli mas food le lolo i ele fsili e whapea mai o le nare stala mbalo tai na ia mai la tau fui o le a malanga mai nei ngā luenga whawai tai e anga waa I la tau ia e le tufu whangalo tātou salauli mas futa la pele ia e ka kaunga lo fa le lei mai ala au tai aspera ia wa ngo fasili sininga ia o fasili mo o tau o fasili ai famol mole e anga va ama tau le na malanga mai palota la o tau malanga I fafo ia fa mai ia saunanga le fionga le liminsta o uni fatoa o mai famo mo le back to school ia a fa ia o tu ia uni ai teresa ia wa misila o le no ai a fa ia o tu ia uni wa le vana e ni ia e tala te pole ale te mi te al watu a mau fa mau maunga ia ona tala mai la ia le lo sala musfu wa te loa tele na ita to wa inga na mai palota ona to yo atu la ia lia ia nga va umaka ko ai o le deadline o June le masina e ngata ia fa fela pe fa pele to mo wa cheva no e malanga tu Samoa e wa ka yungi a lilo ia sorry ia we fa le to mo wala se sala uli masfulo ka wa fa me alo faro mo ka kosisi ka fu o ja o le o lo no winga lilo ele uma ile vai aso nei le tatu tu fanga lea o le se lauli mas furka la pe va pe na futa fa mai ayu ia wai o le mele tau yelo ma fo fa o le timbi tala ile cash ia wai ka nga fa ko furia uma ia I tu malo uma ile se leni ia tau fono to tele ila to I to tonu o fisa ia o fono taitas ia e ngā luru e le teimi le whaatino e ngā ruenga wana na e te silai ia ngai ling mai el tau tu malo na tu falsele ia o to tele al matu tu malo le uma o le tu ai foi fai tio ia le slow o le whaanga solonga ai sila foi I le tūlanga foi le manatu ia sao ngale mu le whainga ia o ia tai fono e sila sui tai fono matangata o mor komiti o tūlanga foi nai na ia sefe le lei mamaltia le malpuipuia le seleni o nei tūlanga foi le kala whaalua ia pe au foi nei ele sioki le selengi e me whapena o le tala le na uwhalonga ui le mātou tu malo ia o lai toi whai la stofi ai o le tūlanga whapena ia ili fonga mua e peo na e whasiningia e le tai ona uma se vai stasi ona whaasoa ia le pe a whai e makwa I whai le process le ke whai a kwai kai peo mātou e su e mai e komiti fafo ane whale ia e fafo ia lau numera o le lola pe a whai o e te pālota tusi a whai e te le pālota tusi lo suafa ia na e saule malau whaspepanga nga e saule kukungu ia na whai la ile ta uma le info e lungo le ina ia mawhai ona record uma e lungo tato wha maunga e mawhai ona tilo ia ile tūlanga foi le fier kupe ngalu tangata ia awane ese se ia alwhaalua lana se lauli masifun tūlanga umwhapena ia o le tūlanga lana le ia ai o te iloa o le piliota le o tu ina mai ia uni e le malu ia wai fua fo ia li Fofogamua a whai e sau umar kai me kasi kesi wal milionga le for 51 constituency o la lo sila fia ia kasi wal milionga o la me la kupuka ko banks ma meanga ia ama e kasi von nga me foi e ka kele fingal menga le banka e ta no fonga fika fa le mafofonga e foi le tulanga la ile tulanga o me tau tulanga o tupe ma le fatinonga le tulanga venero le alu fa kasi umai sau fa kasi umai kua le kai me kasi me uma pena e melna le fa nga solo le mu mai ai ma ia mautino foi le umole fanga solonga le antanga menga tupi na e fai teknik e ima le sivili le o vai tu ai lilo a tonu e nga foile o le fai mai o le fa ko a kolus futasi te usanga
O longo winga la kaunga le skala mua yo lo fiso whainga pāloka, whako a mawel se lau limas fulkala, pēr waksa o a inga le whalekomiki o ngā maua i lo leo se lau limas fulkala ma le skala ia inga. A whaile whaka kolua kaskausanga i that's another case ke sa wafa matala whato a tolo lua tastausanga. A o la fo ia ngava, e te ngava. Ia. Ai sea, e ngava antangata ele a toa ele i palota ele a toa lua tas. E te ngava ala i te pulanga tala vowi ele i a toa. E mwhana tala se lauli masfulu. E a sa o lelo suafa il pepe whanau. Ia na maila ia le wha mawina ele komiti. Ia. Ele aise se le ngava. Mai ele pepe sa no le fionga le lipa le mia mai ele pepe tau tangata matutua nga ma uma e o foi la tatou atunu una malanga mai palo sa nei ai la papa au fafu a faia le te malanga mai so fa la level table nei ya nga il to committee le fon fa vai al to tu malo e a velo sua fana e palo tai malo pe fana we tala ila se lauli masfulo ele to el se atum Samoa o le sila le watau yelo ma fau ali o fa matau i se aso e fa ngata i el stala i no tatou pipi pe se yo o le masino yuni na fa ngata lea pe i se aso voilele ia wa o le fsili ia o le fa ia ku voilele wa fa tupu manatu ia wa fa pe manino maila o le aso le fa ngaka il ka ko le skala longo winga o le aso le fa ngata i fo ma le stala i no pepe le stala ina o pepe ia tu sale tulanga foi lele o pawal tulanga le na mai nel minsta o deadline ia pole ase fa ngata ile fa pitoa le o back to school ia ole o uni le masina o uni le masina o malo la uni ia fa sorry ya fa ya ole na no fonofo akele kia awala ne eto so tu ya yula ya wale ai situ pete mawa mai ya yula mana tua foi ole aunga tonu alea ole tasi val miliona ali Fofogamua. By June e fama sina e fakamo e ile le kako kaskis val miliona le moatina. Le la wala i ona fa vave lunga ole ele malo i lunga tu fanga te lauli masfulu. Ina i mafai ona vave ona uma o atu ya uni wa uma mamae yu lailoa. Ia kako entitle lo le 2 miliona foi le malo le na ofo mai ele fast. Mantua ole polo ke ti sa o nga mor kausanga mo al fast sol 1 miliona ata se valule le fa nga solo mai o le tupele na le au mai mo tata le na le uma mai fainga malo le fa awa wal fast fi me malana kapineta le la tu fatu file back to school ya fa yele uma le tasta se val miliona tu malo to ala ititi ya vai mangisi polo ke ki o tu ua mai le na tai me fa alu yel tasta se val miliona vave kongli poki ya o me atulai sa o ala ia le o le kou 2 miliona sa o le fa upunga sa o na le na fai mai le fionga le lipan mia ina im fai na vave le tatou fa pitole ai mena le ala fona tu ya uni le ate fa mutai el tatou fa pitole back to school le ma lo fa tak ya tono la to ya le fsili mai foi le o le nei nga luenga fa vai tamilo no winga a uni Aouli uni ele i toi tali watu i Samoa. Ia, te fua uia pēle i se si ai inga mwhaiena tala e lanto wa inga nei Samoa. Se le ni ali. E mawhaina tala e lo a inga pe fa pe na paule tūlanga len whai mai mawhaina tala o tamaititi lalo sfuto tau sanga. Au tele indoa la, ele lei ana whaafasili mai pe le ofisa. Ma se i tatou fasili foi tatou le media. Ia. Se i whai pe o le ale a whai o le ase tūlanga foi lele mo nei ai mai se nei tangata whainga ruenga whawai teimi. Mari. Fo i mai a lae pe mawhai ona whai meisana tusi na ia whamon mole o le te ngal ruenga whawai teimi o se o to lua nei na o malie avi fo i eile talanga o lau se lauli masifuru. O nei latu malo pe whanau ia su alo le lola paloka maua e sao ia. Ai o kere o whaku whape o kulanga ngā lela ai se i tātou whasiri. Ia pe iei se isia ia inga whape nān malo e tu ina mai. Le lik malo whautai a le no iawa tonu le umarino le mātola vai ia mao le amo fo inisio tātou whamtalangati. Ia pe a whape lea e wha tofutofulia i o lo tātou utro. E le ngantoi tū mua e whape fo ia le motele i sala whai. Lilo le tatianga o tātou mta upu mai le whaamsidonga le nafa ia so o mai le aso nafi ma le so wha mon mole po le astulanga i.
Ia o le tūlanga foi le mana tua foi oil mata pule sa tatali e tātou nta pule ai le lawina o le fai se fai unga. Ia. Ia se fai unga i le tūlanga foi le o le case foi le o le a la auli a le e moli ai le sunga ia le mali toi fa pe foi ia Tripulea e fai matasua ia Olise Marie Schmidt ia o la vea li o whaatau malama ia whapea Sam Masivai ile tua inga fo ia le whasanga ile ia le ala le pule ia ile case fo ile le maliwa tu ma le moli mau Samuel ia na mata wo mai las faraili a o le tasi le Aoauli na atofai e tō laula wel fai unga ia mare mātou manatu o le atou lau fai unga i peitai. Ele i taunu. Wha malulu mai le fionga le tama ita i wha masino. A malulu mai le fionga le tama ita i wha masino le tūlanga fo ile leo le mana o mia se taimi e toi tu ina atu o na o le tūlanga i le tā ua telo le neima tā upu ma le tele o le suenga al wha masinonga ma le ngā ruenga o lo whianga i ma le wha masinonga. Ai mai se ia submissions aloia ia po la nga fai po fina nga fai aloia ia it's tawana tiro to ale ia i le mag ia wa mana mi ia se isi taimi tu ina ia mafai ona fa umaila na fai ungolo tu si el taimi lava le nei ia ma au mai lo la so lo se fulu mati e fa pena ona tu ina tu ia o mai ia o tu ia o ma se fai unga ala na fionga ya familia ia le wana sauna mai famalulu mai ona e na te silafia le tūlanga o lo o ia ile mafatianga ile ngata ia lato molia o e o lo talia mata upo e na afia ia ai mese fo o tata watu no peitai e tā ua ia te ia le tu ina mai o se fai unga ai le lei ato toa na ile fa ava mai o se fai unga ia ai ona lape male talafia ngai male o se fai unga e fia ia ile tata wa tunu ai o le tūlanga lava ia ile aso ia o le na fa pe mai fa maulano mai tu atu la so se fulu mati masina le ina im fai ona tu ina mai sana fai unga ia malana sauna nga fai ia a lofa ia talo atu moia o mta pulana o lono winga la le mai tawan tu le mai ava tailo i sofi ngalo e le to ia la se to tolo po i no la mta pule tau o tu le solus fulo mati o sa wa ko ala le unga al fam sino ia o te loa le to ye se me ka skolpo nga kai mi male wa au mai manino la va le fiu ngal to me te fam sino ia o atu ia te mina ia wa papena ona maua mai lana fai unga ia o mea e fapenali fonga mo mani to mai tau fo i tūlanga o whamasinonga e mwhai lava e iai lava fo i le tūlanga whapena e tolo atu e le i redi le whamasinonga ia o le tūlanga fo i nā lewa i eile me tā upu lea ia mai tātou tālia lupa maunu le fo i tūlanga ina ia mawhai ona tātou ono sa ipea ma lava pale se tātou atunu o le tūlanga wa iai e ui lava fo i o le tātou te nau watu ia ai sa o fo i sa unuanga le whionga le tamaita i whamasino tu pele a manua i whamasino ngai au maila tau whai unga ai sa awai uma ia le whionga i le palemia le li palemia sunga la auli e whapea fo i la tau e to a wha lima ia lena to ono lua to ono le sunga le palemia to ono le sa awai uma lava whaatumulia fo i whamasino ngai ele i ofi le potu i sui o le vaenga whai il fast ia nau atu i tapua ia le wha moe ia masio tata watunu fo ia le ngatailia ia o le vaenga le tua leo pe ona ia le tamaitai loia ia le nafo Taimalangi Strickland ia nau o maila ia le ile tūlanga wa ia le keisa le mata upua ato e lupe ma i whalia ma tui loma ia o leo na mai ai le aso lava le na ia le hearing po le su e ina le mata upu i mau fo i e tustusia ia i mau ia tustusia na iai ia
sa fatino umana tulanga umai fina ngaloi al fina ngali tua Tuelupe fina nga foi ale tua Tuiloma ya fina foi o le meta wana po e mai a uia o le tulanga foi le tau faio o le tua Tuelupe e tu ina tu famasidonga la tau fina ngaile ile ave ai masuyo se committee as a candidate ile tulanga foi lele se ibanga na o fai ngalwenga o se committee se ibanga na o fa maonia me candidate o la komiki le e so ona alfo se committee ya ai o le fina ngale ale tua Tuiloma o lo ia case lo o fa pena ona tautala mai ai le fa iunga al fa masidonga ma o fia ton meni o lo toi o le vai ato la to te o fata simtanga tala committee ya wale esa o e masu yor committee mani o le tama fai foi le tulanga le na fa pe mai ia le tamale na mol mau fe mai o na tu ya te ia ele apanga pe telo ia le ungali ile le tupi sa la mas fultala ya le fai mai te ena le to lupe o le apanga pe telo ele o salato committee ya o le lawa umale se su engal na alfa masinonga le lawa watu mai le ava no foi le e fai la tuai a fina nga fai wa loya la sofala masina ne tomorrow lo inga antaya e fai la tuai ya ona tatia tulole alfa masinonga au mai sala to fai unga se so manatu ai wa ready alfa masinonga pa wa lava tapena alfa masinonga fai nga san fai unga mta pole ile va to lupele tu malo fa palo ta fale ali lua fale ali ya o tulanga nam ta puna lua fonga mo le malo fa taya li ma ya va to no lo marino le fa funga nga foi le tanto to lo no winga taya o fa ya tanto final submissions ya po fino ngulina i tuelu ya da tanto tali ai lola ya talo sio se solo ni ma sina ile ya ule se tai mo mai sei ya wai le ma fai ona fa tino ya le anto anga foi le lo sui ya fai pule o le pale menne le winga la tala fa tino se fu pa se ne voi le fa anto ai le to ono sui fai pule to bai tai il mot pe ale mai ya tanto fa sidon ya ma se finga palo tala titi pe va pe to fish finga palo tala titi pe le ai fo ya o ke minga fo ko amo me ise anto angole o le fa tino ngol fu po se ne le ali lo ya ya sa le la lo tu la fono se longa uma fa masinonga me umanga paro kala ya ona fa to tilo lo la ile se fu pa se ne tamai tai ya faina ya ele o to ono tamai tai tono palmendi ya siria kwa ya ele se tulanga fa ngaina pe a fa yo la siria tule le numero ya fa yo le e tilo atu i lalo i fole ono numero ya e taulan fa ngale activate le 10% e se me ana fai mai nei le press conference ale afionga le i minsta tupe ya mo fa o ona na file na sai ni le malienga i le va o le malo ya ma no fuanga i lua i tono se tata watunu o tau si ai ia tamama tina matua ia i mapu i fangalele ma mapu i pulotu mana tua no fuanga ia lua i le paia inga taluaisa fa matu i ele lua sifulu afe tala mo no fuanga ia ia o lea wa fuato le malo i se la wafe tala ili no fuanga ina i mawhai ona lava ia le tupe a wale tausia ia male ona i o tātou matua tausi lea o loo fa pena ona ave ia i mol tausinga. Ia o le isi foi o le si tanga le na e ta ua le malo i lana va ai i le tūlanga le ai na ia mawhai ona ele o se wha pisinisi mantua fuere sa no mai le fionga le minsta ele wha pisinisi no fuanga ia. O le donation lava ia ina ia watu a wafo isio sio tātou atunu uolo wha pena o tau si ai o lātou tangata mātutua. O le si lātou langa le na wha pena ona tu ina mai ele fionga le minsta al pone simo pepe o le poloke ti fo ilalo le paia inga le nei. O te ilolo i tono le na watau le fast na fola mai ia tu langa lea.
Le lau fai mai ai o le poloketi fou lea le se I tau sa ili ati li atu po a mea umal poloketi. Ia ai o le tolu tau sanga le matua o le pepe ngata mai il poloketi lea. Ia. Mai ai le pepe mea tau ilunga e maua le tupe lea manto e fai le nai le nava tau lea tono le nava tau o le fast. Ia. E o mai loa ia e maua ia tupe ia mo pepe. Ia le lana fa iloa mai nei. Ia le tasi leo poloketi fou le la ngai foi le malo e whaatino. Ia mo pepe la ia e whaapau le tolu tau sanga. Ia. A whapea o le matua o lau tama tolu tau sanga ia me whai ona maua le tupi. A whai e lunga tu man tolu tau sanga. Ia sorry la le ai le maua se tupi. O tau sila fia se wha inga le. O le se le ni le pepe le tau sanga ni lo pene. O te leo maa ua pe ai, se lau pe, o te leo maa ua le lei pe fia ai se ito e tintilo i. O na maua la iso na atoanga, o te loe sau noa mai fwoi nei, e le fionga le lipan mi e langa press conference pe a pai le vai aso nei tulanga le, ina i wha manino le polo ke ti fau le ale. Ale maa lo le watu lai mai, al polo ke ti mo le, mo a onga, le OGG, le One Government Grant. Ia. Le se fulu valu te si male 5 miliona ta la le fa matu ai o le ua fu ai fa matu atu vai so fo Ia. e fa matu atu vai so fo ia o le tulanga lava ia e fa matu atu e fa ele ko e fa maku wa ku pel mele sa ia e sangi sa ko I le malo mla so a le la tu ina tu fo I fon fa vai o la tu na e nga ia a onga I tono I tu malo o ngale malo a onga tu mo oti mtu lang whapena o le e ave ele fa le swani le ia e fa matu mai la to foi vai nga tu pe vai na mai el fon fa vai sa pa na le swinga le ia le la fa mai le vai so fo le fo e fa matu mai ele le tu pe le ai mo le sila fia le Fofogamua I le fa so le fa so ai nei o le o poloketi le fa so ai nei te min nei le tasi lia le poloketi ia e limas fulu I tu malo le al manto fo le al se mai fa sal le angalua Mari. ele o awai fa sal le angalua ia o le fo na fa manino nei le fionga le minsta wa uma fo le mata upulo la to fo I tu malo ia lufi Ia. ia wa uma fo le nam ta upu ia wa fa pena na fa malama mai fa manino lo nei tu malo ia ma fa fo I upu sa fa pena na la fo ia time ia me sai fo yo of tena inga I vala fa por kiki le va ole le fionga tai ole tuanga ia mala na fionga le alimentsta ia le la wa fa pe mai ia e pe 5 miliona le tu fa ona ole o fa sal angalua la va ele o lo ele ta oto le langa tonu le mata upule a Fofogamua Ia. a tonu pe fo se time ia te mo se tala ai o te loa e maua le atoanga mea umal press conference ala fionga le lipan mi el fa manino mal fa la tele mai fo ia tato I loa masila fia el tato watunu ia el tulanga uma o lato fo fuanga al malo ia nei mal fa ta tonga mea uma ia pe on sauno ile fionga le aliment style so Ma lo fa tai li lo tau longo ia tonu le wa tu la lata fu le manino. Ia o le si le fanga le tatu o tro mta upo pe on folosia il malai le so. Ia wa la valo la tu no fosil fia wa me umalava. A no fumala mala mai le ai ma se me o le asu ia I fu so la ngona pe asa pai mala fai. E fa mai o le mele le la fai o le mele le la ia ai an tanto no fumala mala. Ia o le pe pito silina o ta wa de tai wa isi si banta ta wa o lo e fia fa so mai ai le to ngina le tanto filo inga le so a le mai. ia tate felo I pe ai ta ua lo finangalo ele le ia tato no fo malama a fa pe o le te pomisa la ai lo fon fa vai a fa pe o nai te fia malama fa so poloketi tu pe la sa tua me uma la ale lo fon fa vai no fo le lalo ia ma fa afsinia fo I tai pe o le mele no fa ia ile tulanga le swinga le fa so le sala li masfulu ia le sa o la fo il mato fo komiti a manino malama iang ka saule mua le ka ikaw ka fa kali loa se I wala te salau li masfulu a te loa ta te fei loa ila stoffi te le pe titi ia ta te filonga na ila wa Fofogamua
A fai ese me e sa wata yao yo te rota yao le press conference ala fiunga le lipan mia pe mai ale fono ka peneta pe na masani e asi tam fai stato wa no o ke le o kai mi ka ka piki ka mai ki a unga o ka le fat ya ai ole tulanga na wa tu ai one tu ai fo itai mi le afiafi o tato fata noanga na ya e mana ya o tulanga na ole manino le mai le fiunga le lipan mia ya ole Salatu na mai Samoa mai la uitu vai ali Fofogamua. Ma lo fa tai ya. Tai le lava a vai wa kulor ka pokala. Yo tulanga na e mate fa mo tu la vai I lauto fara loloto. Ya ka wolunga mai ngar ka ko pol kala me e manguia le nga ko kalar ko ka se laudi bas furkala. Ya tawana tatu fa tai fo mama wasia fa stupe e ma waise me ai mase falawa tamai e mo fa funfonga le nitu la fiafi e ia ile tatanunga ia wa family ina Ia ai fale tonu mai lo mal tanto sota inga wa mai al tanto polkala. Ia mo le atu langa fa te tele lilo mai ava I lau pitola awele o mawhai ona tu ua manto I mata bufo I pi ona langa I tono le tanto. Tro te atu le tua lo soifua ia mo le manto wola le nava I sofo I lo na lofa malona nga lei. Ia e mo le teminei maru I tele ia la singo tutoi. Ia le ngantai leo whainga malo longa o le awhianga iai I le poa na nei o le tautua le da a le whionga ia lura mai awa maina vai ia mai tutonu o siu tātou turu o no whale tonu mai ia le tātou so ta inga I le rei vaenga o le aso o le teimi lunga le wanti o lewa to e iwa mirute o na tālea o le tu la e wha. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. A school teacher was complaining about a little boy in her class who was not showing any interest in learning. She said, David will not do his schoolwork. He's not even motivated to try. But that same boy, David, will jump out of bed early in the morning, totally motivated to go fishing or play with his friends. Everyone can be motivated. Just watch people leaving work on Friday. Even at the end of a long week of work, they still have plenty of motivation and energy to party and have lots of fun on the weekend. Maybe you had a school teacher who made a certain subject really interesting and exciting to you. They made you want to learn and explained things so you could really understand. So you did much better in that teacher's class than in the other ones. But it's we parents who are our kids' most important teachers. We are the main ones responsible to motivate our children, so they want to learn and become their best. And to do that, we can't just tell our kids. We also have to show them that we believe in them. By watching them closely, we can help them know what their natural talents are and what they're good at. Then we need to encourage them in that area so they can develop their own special abilities, whether it's academics in school, sports, music, business, social skills and relating to people, or whatever they enjoy and do well at. You and I motivate our children by always loving and accepting them without conditions, no matter what they do. We must understand the difference between approval and acceptance. Even when we don't approve of everything they do, our kids need to know we still always love and accept them. And when our children do something well, we should motivate them and help them become more confident by encouraging them. Maybe you yourself never had someone who motivated you to become your best. But if you'll ask Jesus to take control of your heart, with His unconditional love and power, He can start changing your life. He'll show you the special abilities He gave you and help you to develop them. Then as you become your best, you can encourage and motivate others to do the same. Just think a minute. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iba tolu amo. Tuluan chula jansu pulakala mina le think a bit more ma ule vaing ole Aoauli tuluan tui mala tutu mo le ya solua le singana ule tutu bali ile tantu tanga e porto ala tutu ile tumi sasiela na ai sound wale sound le fianga yali antu savema le pulakala me le nganga I fu favor
Ya pa mai ata tu tala mai Pasifika malalangi mai ya Miriama la toa pomare. Mangalo so leo lo titi feitama tai entro le tua lo so forma le manto wala tai auto filo yai e molto bem na tua fala au na nei ma nei ya but we tele fenga malo longa ole dei ya solo. Tai tu pito ia pia sio utaulanga manaya efe pula fimai ile sau o ata uma o fetu ole lani esulungia ya umasia uhani a obasa le pasina se Yesu solo ya Samoa lo uatulu se ifai mafia fianga ye mama atene matama olo sisiva ma pepese matata la tulele a oma ele mafai nanga ona ngalo le tape mali o Vaisigano ono ai tine matama yunga lona awala lau papa le pasina se Yesu solo ya Samoa lo uatulu se ifai mafia fianga ye mama atene matama olo sisiva ma pepese matata